مرحبا وش بخيراتن سرسلاسة شواراتن اليوم يبارك مسؤول سافرازة مسؤول سافراز بالصالة زار المسؤول هشتو حفتان ده للنسيبيني هاتيدني ونزانجي اسطنبولي لسانس زمان ودبيات تحقيق قدامية اشتوجي بالصالة بحضور نازده عنده لزانجي ماد نارتوكو دسكو لسانسا ويا برندا زمان شامل كردي كريه تزاخوية بالسرنابي الدورة العثمانية عنده وشتنجرية كتبين كردين بستانزي وشبر مزون ديه نهاده همان زانجي لكولنري كردية وآمدكارية دكتور يريكه و 2015 عنده تزاخو کرد کتاب و کتاب جدید ناوشان پیوان جاته. ایرو در حقی کرد کتاب و چاپخانه در هم دکتری بود. دستی بخیرات نواتون و بخیرات نسر جواره هاتن. اسم کیف باشیم بالواقع بشیکی من چند سال بعد کابن داوان استانبول بگو. اصلا یه خواندکار چوبو ما ریسپسیون ایرو جدی تشتکی خوش کرد. کار ببینید اسکی شافو کیف خوش بیا روشیدا سازی به واحد یبونا قزانجی کامازن است یبو همو کنه قزانجی کامازن کتاب کرد کتاب چاپانی تزامن ماستری ل آرت لیون دیزاین بشه کردی هست الویدی موقعی تزام لیسانس بلند آماده کردم پس به ادیتوریا سعداف وجا و بخواندن و پیشنیازی رمضان آلا وقتی کتابی که 2015 چاپ ایرو با کردی از بحثی نابروکا بحث نابروکا رو بکرد وقتی مجار چما ما مجار چون الحالم دیشان جبری کتاب بالام دیشینن ادبیات نویسکی کردیان نویسکی بالام دیشینن چما چون کلام کتاب چاپانی درباره کردان دکترین یعنی چه روشنات ناس بین چه سیاست مدار بین چه میسیونر بین کلام بحث کردان کن دائما بیشتر کرد مناطقی میرن جامعن شروانن مناطقی خوشن نیش خواندنی هزینه کی باش خواندنی را نه خواندنی کی باش پروردی را جیان باجیر را نه چرا ایش کوچری را تی جمیتی را تی دنبیش و همون یکو کرد ناس بلنه هیچ کی کردان هم حال بله همونش بیشتر ادبیات کردان پر دولت آد دفکی هست ندامتی نویسندگی نه نویسکی نه دی اگه امروزی نویسه نه وقتی لیکولینه کی کردی وقتی کرد امروزی نام بیشتر آد نه گوت نکراسته ادبیات کردان آن نویسکیجی پر دولت الأجبو بوراني وانا دين علي جمتاز زارباي خوب كرمانجي ام بفكر جسد صالة بازده هذا ادبيات كرديان نويسكي ريكو بكير و هلبس علي حريري دستي مدني وديسا حتى ايرو ملاي جزيري احمد خاني وجلك شاعري كده ديواني وانا دستخطي وانا اجا دستات صالة نوزده هذا تشتكي نو دكري ناوجيانا ملا چاپخانه لأوروباي اصول چاپخانه مدرن در بکرید و ایدی او دستگاه در بازی چاپید براستی پیشکتن چاپخانه چیبون چاپخانه مدرن هم لأوروپای هم جی لوشلات گوهرین رمضان بیدینی چون زانین ایدی خورتر بلام دوی چون دستگاه دامده دستگاه تیشتکی سینور کریه یعنی خطاتک بلکی سابق داره آنجا کتابه که بنویسی لتمام إيرو لتمام الدنيا يفقسوا وامتزان نسخين ديوان ملاي جزيري بيستحب يان هنا يان نيم بيستحب بل چل حبن بل صد حبن ليه چاپخانه نوزه چاپخانه دستفره كده بقالي 1000 كتابي چاپ بگید بقالي 1000 كتابي چاپ بگید و بلاغ بگید دبیرنگی زانین خورتر بلاغ بگید جبر بیه که مگوتنه که خلیل خیالی گرفتی هم دناوی پیشکشی ده و ناوی گره که در واسه امرو که جزا پیشا پیروزا فکریات آفات بسات سالا بیستا ده فکریات آفات گره پیشنگی کردیتی گره مساعده دبیجی الاسطنبول ماموستگی کردایتی گره جوان کردرا گوتنه دوی نگرفت جروجی کرده که بیتین که بزمان کردی هاتنه گوتن کتیبین که هاتنه چیکرن حیان ها چاپ نبود ثاني وقت دستخط مانا وقت دستخط يدو دست السيدايا دادو كتبخانه طيبتا ماينة جبو بيقاس كسب شيخ وملا وشعري كردان ناس ناكي ادبيات وانتهت في الناس كرم دوجه اگر اثری وان بهاتانه چاپ کرد دی بهاتانه ناس کرد
تشتكي مينيما ادبياتا كوديش بركو تشابينا كتيش بركو بلاونا بين نهاتي زاني وأب نزاني نجي ما كيلكالي كنت مقو حامو ملا دبيجي كرد ادبياتا كواي دفكيها يعني مسكينين أو قص بلاويا داوية داوي تيجرشنا لو ساتشيبي بكردي نبيس تشينار قالتين بخود بود تقو مبالي توقي بكردي نبيس تشينار الله الله بكردي كتاب تشيدبن شاشتو او قاسي ابوش كردار بيوكي اتيكيته ایجاد سال 19 هذا بدأ كتبة چاپخانه مطبعه را روشنبیر کرد دکمن نه وی کاری دا دبیجن ایدی امی ادبیات کردی لچاپیدن بلاود و امی هبون آقا اثبات امی بیجن امجی هن جبوه اثبات کرده امی دائما به اثبات ببینیم یعنی جیگمین روزنامه کردی حتی چاپ کردن موزینه حتی ایدی امی دائما ببینیم روشنبیر کرد د پوزیسیون خب پاراستن ایده د پوزیسیون خواهی اثبات کردن ایده دائما همبر وان ادعایا کجوری کرد نینن کردی نینن زمانی و نینن ما با کردی ادبیات دبین لهمبر و گوتنیوی و گوتنی دائما کرد د پوزیسیون پاراستن ایده د پوزیسیون از همه ده و یک نشانه کد بجه از همه جی چاپ کردن وان کتابای کتاب دسته بده چاپخانه و کرد مگود چاپخانه گروه چاپخانه مدرن باندورا وی لملات دنیای لملات روشنات لعثمان دناب دولت عثمانی که چاپخانه چاوا پیش کرد لکردستان چاپخانه پیشی کیجان بود و دستخط هم در چاپخانه ملیسینا کردی بشن اوی از سر بانه سکنه چون که چاپخانه مدرن یه پیشی هم پین بده چاوایا چه تیسیر گیریا دوله عثمانی که کرد کنگی بوده خودی چاپخانه میزن دناب دولت عثمانی دجی لمرکز استانبول دجی لکردستان دجی چاپخانه پیشین یه غیر مسلمان یه ارمنیا یه روما یه جبویا چاپخانه و هبود جبره ده کتاب به زمان با چاپ کرد لی ملت مسلمان توجه نکردن جبره بود ایوانه زیده در اصول دستخطی بود لی 100 سال 19 هده ایلی که بدین بود به دستخطی اویش نامشی سردم که هر یک سردم که مدرن دست بگیریم احتیاجی به تکنیک به پیشفچون زانی باید کرجی جبه نیمت جبه چاپخانه استفاده کرد لی ام ببینن حتی به داویش چاپخانه کرده با چی نامه او دائما چاپخانه جدا جدا چاپ کرد جبه به یکیجی نمونه اما یکیجی دیسا روزنامه کردی روزنامه کردستانی دبیشا دویامده مغایره کرد که از کرده پوزیسیون کرده دناب دولت عثمانی ده نشان بده جبر بود 100 سال 16 هاوه کرد و عثمانی دناف تیکلیه که دنه دناف تیکلیه که سیاسی دنه کرد جی مجبور وکی ملاده وکی ارمنیا وکی روما وکی یونان تابع عثمانی و ببینه به تیکلیه که وا دنافه به حتی 100 سال 19 هاوه تیکلی زیده ده نه دنافه ده جبر بود کرد دوری نابنده نابند استانبولا کردستان دوری استانبول ده دوری نابنده و کردستان دناب روشا خود دناب شرط خود خصوصیه میره به هنا خواب قبری بد بین باجا خود استینه لشکری وان هنا حتی 100 19 هاجی تیکلی کردی عثمانی زیده افکاس نکتنه نابنده لی پیش 100 19 به تصویر کردن میره دیگه کردستانی ایده تیکلی خورد درد بود چونکه کرد بین لتاش رایی بود لچپر آبود ایدی دین نابند چاوا دین نابند اب هاتن اول نابند جی نبدلی وای چون دولت عثمانی وان میرفتی تصویر دیگه و مالبان خاندان دیگری دین استانبول میرفتی بیدرخانی تک دیگه مالبان بیدرخانی دین استانبول بابان لباشور لسلیمان مالبان بابان هم میرفتی و تک دیگه وان دین استانبول جبوتي جبوتو پیش چاوی میده و قدخت که مثلا حتی بیداویجی قدخبو و مالبات بیدرخانیا بابانا نهریه بچن کردستان چون ده ترسیه جبوت هون هر کردستان هون دیسه سری راتن هون دیسه ملات برای خستن دل هون دیسه سری راتن یا باش هون استانبول پیش چاوی میده لو ماجی استانبول کتله یک کردی چید بی و لو ماجی حرکت کردی یا دوله عثمانی دائما ناوه نو استانبول ناسنامه و تبدیل کنه ال میره که دین استانبول دبینه به سر میده دبینه که روشنبیریه که تشار بونه که پیشتی شورش فرانسه فکری نو در کتنه و هلبت کردی جوان فکر استفاده کنه بون من حاجی قادری کوی پیشتی گفت استانبول
و روشنبیری بین و اتمسفری بین اوجی ایدی بن تیسیر اوید و هلبست این سر کردایتی دیمیسی. برده دانشی قوادر او ناسنمو تبدیل کردی بری شری جهانی دما شری جهانی و پشتی شری جهانی چه بود دو هر بری شری جهانی ام دبینی که تبدیل کردی زیادتر روشنبیریش زیادتر پرورده زیادتر چانده آلی سیاسی ضعیفه داخوازه که سیاسی ستاتویت سیاسی زیاده خویا نگه دبیشن گره کرد بخوینه کماله آوا بکن کتاب چاپ بکن کوبار در بکن لی سیاسی ستاتو زیاده نابی دما شر جهانی جبو کردستان فلاتت که مازن چیدی چون شر اساس خود کردستان افتاوی او شر لسرحد شر روس و عثمانی لباشور شر انگلیز و عثمانی اساسی خود شر جهانی دیس وکی قات وکی ساحه دیس کردستان وکی بود سال 16 هذا شر صفوی و عثمانی دیس کردستانی بود اره دو هیز جدا بود حدود کشته لی جیه کشتر بکنه ولاده کرده و یه دواری که تالان دوجی دیس ولاده کرده چطوری دوله دا براستی ایشی گلک مزن بیکن سورگین گلک مزن بیکن چاوا اتحاد ترکی چاوا ارمنی تیچیر کربن باوی که سیستماتیک ارمنی تیچیر کربن و مقصد اوی تیچیر اساسی خود قرقرن بید تیچیر قرقرن را ماسکه ایک بید همان تیچیرش بو کمتاش کرید یعنی سرحد وان، بیتلیس، موش یعنی سرحد بخزارن کردی توب دکن دشیرن ارتا آنادول و دبیجن ابدا دبیجن جاردن نبگرنه همین جاردن دستور ندارم بگرنه ولاده دا و گرچه واه نظامنامه دا بیگارگه هکا خفی هیا و دبیجن وان کرده بلا بوده دشتا ارتا آنادوله لپونیای لنف شهیره لکرمان دبیجن و بلا بوده بچوک بلا بوده و تکنیه و هر چیزی دفعه اسمیله بود و افخواه جویران دبیجن توپنوزان مهندستی اساسا خودت خوازم دموگرافی کردستانی بو بحرینی همون پیواجوی شر جهانی در بیتی او وی پیواجوی از بیت میشم پیشتی شر جهانی ایلی فکریات کرداد بحر ایلی کرد هیوی و خواهش عثمانی دیه در بیل حسا یک جوان ایو شر دیدن مثل جلادت بخواه یک شاهد شر جهانی وی بخواه وکی افسر که عثمانی وکی صبای که عثمانی شر کنید لقفقاسیه لسرحدی حتی لباشور لآلی موسولی کرد بگه شر کنید و دیتیه او پولیتیکا بچاوی که دیتیه پیشتی با شر دقیقی افمرو بدگرن جاردی بدگرن ما نخواه ایدی نه اوی برینا ایدی نه او کردی برینا ایدی داخواز اوه نه عثمانی دیه ایدی داخواز اوه ستاتویه که سیاسیه لوما کوماله این کرده این بری شر و این پیشتی شر نوکی هده و همون داویجی جبو فیلم کردن وی سردمی چاپگانی می یکیمی چاپگانی پر راستان از جوی دوره چاپگانی کردی روزنامه این کردی جبو یه بری شهر امکانی کرد تعاون طرفداری روزی کرد هدام جبو پشتی شهر جین دیسا روزنامه کوبار کردستانی سربستی اجی جوی دوره ام بودن روشنی بود جوان در داخل ام ببینیم که بری شهر چی نویسینا پشتی شهر چی نویسینا بونمونا کامران بیدر هم ده پیواجوی شهر در بیدی شهر جان هلبستی میهنه جبو عثمانیتی هلبست داد بیشی بیشی ادیرن سکوتونون ایک جزو ایده با گوی هنگ ایده با گلگی عجبه یعنی جامعه برده کرد بیشی ادیرنش دستی مجود نبیجه از کردن چه علاقه بود ادیرنه رهره از میر جزیره دون ولاده من جمستان دون از سرگون کردن من چه ادیرنه چو نبیجه چون بخوا عثمانی هستیم و ایدیر نیج وقتی باجار به خود بیم برد کرد لی پیش شهر جهان ایدی نه ایدی اوجی بین خودگان کردستان بیجن تمام عثمانی دیچه امجی چاره سری خود میزین ام چاره سری خود چاوا میزین هنش باید بیجن ام اتونومی گفت دست بکن وقتی شیخ عبدالقادر نهری زیاده تر پیشنگی آورد بیجن دنا عثمانی دا امجی اتونومی گفت خاص کردستان اگه اتونوم مختاریت بشه میزانی لوتنا این لوکای بچه فسری دوباره لپاش بشه به جدا منها نبی و ببین اتوازم کیتله اندوه بگو استانبول کیتله یک کردی هست او کیتله نوها تصدیق کرد یکی ماباد خاندان وکی بدرخانی وکی بابانی
از کسی استانبولی کومله آبادان کن روزنامه دارن چین آدیان غروب آدیان کسایی که اولدن و شیخ عبدالقادر نهری کره شیخ عبیدالله و کی بدوی زمان من سعید کردی و محمد شفیق آواسی دیسا معلومات جمیل پاشزاده هم بودی و کی معلومات اشراف معلومات پیشنگ دیسا گل کردن و کی میمور و کی کارمند استانبول نبود من خلیل خیالی او كل خلق زيارات مكتبية ميمورة محاسبة ودوي مكتب وين جل جواني كتي خاندكارن وأو ببيشنجي أوي مثل جوانا هيوي آبادن جارا بيشي تديرو كردا جواني كرد خاندكارن كرد كومانه كي آبادن هيوي كرد خلبه جميلي ديسا بيرامير شاعر الجولة أو بخوا إديتوري كرد تعاون تراكي بس ديسا لهمان دمنا ومتصرفة يعني بقولنا يرو قيمة لستانبول أضلال هيا لأورتا Marmara'da Gravel bir kaymakam üye dedi. Yani Avrupa memur karmaya bir devletli. Diyse o zamanı tamamı Osmanlı yek Darülfünun, yek zaningahaya İstanbul Darülfünun lomacı hamu Kürt, Cuvani Kürt, yek tuvazen perverde ya Bülent, beslinin mecburen biçim İstanbul. Numune üye mesela Hamze-i Müksi, Avrupa zaningah İstanbul'da beşa Farisi koydu. Abdurrahim Rahmiye Hakkari, مستقیم الهیات ادخلی محمد مهری دیسا استانبول حقوق ادخلی دبی پارزه هم کردانه دیسا استانبول کار سربسته که نمونه اوزی کردیزاده احمد رامیز او کتاب فروشه کتاب دفروشه بسیار او بخوان دکان اوی جنینه حتی سیار کتاب دفروشه کتاب چاپ کی و شانگه رجی مثلا دوی سردمیده سی کتابی کردی وی چاپ کرده کتابی کردی جی چاپ کی و ناوی خودی کردیزاده داری او بخوان فکر کردی بیره گله کی کرده من دوی پیوژوی تزا خودم رشبلک آویدی رشبلک کردیزاده احمد رامیز یعنی گوتاره دویه داوی اولی امضای خو همسر دویجه خدمتکار کردمانجا امضای خو ببینید داویجه دویجه از خدمتکار کردمانجا دویجه یک او گوتن خدمتکار تشتکی مهمه دویجه نتو پروریه که نشان داده حمیته که نشان داده یا دویجه او پیو کردمانجا جمعه گله که هنچه چون که امضای جلاده نمیشه کرمانچه میشه کردمانچه چون که اون نام کرمانچه خودش کردمانچه دیگه که بالکش بیت سال 1913 هذا احمد رامیز کو بخو زازای جلیجی دیار بکری جلیجی او بخو زازای دیار بکری قسمه مهمیشی ناسته او بخو زازای هیجی که زازکی خبر داده لین شکونه بیشتر کردمانچه اونکی از این داویه دیسه بیشتر و شانگیریا کردی چاپنیا کردی و شانگیریا کردی دائما لسر اساس فداکاری پیشکتی دائما وان کسا وکی فداکاری اگر کتاب چاپ کردن یکمین روزنامه کردی کردستان انجام فداکاری که دادن کردن قاهره نبود به پیشگیری دولتی به پیشگیری جمعیتی یادم چین داوی استانبول کتله گرفته کارگری کرد استانبول به هزار کارگری کرد حمال کرد و او جبر فقیری جبر کردستان او تبیه هیا دموگرافی کردستان دوباره اکونومی سرودی دبی به هزار کرد وکی ایرو وکی 20 سال ماضی به هزار کرد مهاجر دبن گوچبر دبن دیگر استانبولی کارگری دبن حمالی دبن و دسته کده اولی نشانه فقیری بیاد که بدوی زمان مثلا دکتور تعاون تراکی گزیدسی ده نوال دبیجه سی دجمنی کرده هنه یک جیجی فقیریه نمونه جیبیجه بجای بر مفوضان فقیریه کرده ببین نستان داره 20,000 حمال کرده هر نوال میزید او ویوکی نشانه فقیریه کرده نشان بده نه پیش نشانه جهان بالکش امی بینه او کارگر او حمال کرد او جوی بری خستن مثلا کمانه یکا سندیقه یکا آورده و او جی هیدی دبنه هیزه ما هو اف کتله که استقبال کتله اف کتله چی بود؟ اف کتله کمانه آورد جمعیت بگوتن عثمانی جمعیت آورد بگوتن ایرو درنک آورد جمعیت پیشی 1900 لدیار بکره بید آورد کردستان آزمون قبیل جمعیتی جمعیتی حتی 1920 گلک جمعیتی کرده آورد جمعیت پیشی و آورد جناب واجی بدیم مثلا بجی کرد نشری معارف جمعیت معارف یعنی پرورده تازه پرورده بلاو بگید یا جی کرد طالبه هیوی جمعیتی جبو کمانه جوانه نه یه پشتی شهر پشتی مندبین پشتی 12 قطبونه که تو چون دوی نامبر شهر جوانه 1918 هاته جنوبه
pişti şart kuamcı bizim mütareke yani agrbest şeydi bir haber devlet elmasında İstanbul'da cihadın tabiyle destekli Kürdistan Teali Cemiyeti, Kürt Kadınları Teali Cemiyeti, pişti Cumali Beceri Jin haberi hasten dediler mesela Jin'i Kürt şu an komada ki İstanbul'da mevlüt dedi. Kürt Tahmini Maarif ve Neşriyat Cemiyeti bu Vaşangeriya Kürdi bize neşriyat oldu. Bu Vaşangeriyi bu çapkırılar kitaba Rojname Cemiyeti kavadı. O her idare bu eli tabiyle politize bu ya. Edi nevaki beriya, edi ne tane çandu, hüner perverde, edi siyaset cihet bana kopni Kürt millet farkası. Kürt İstanbul'da edi partiye ve siyasi şura avat. Edi en Dikişin hüntke ya siyaset. Edi amzani bu Kürt ciddi siyaset Osmanlı tatbazı tiştna. O Kürdistan Teali Cemiyeti bu Kürt millet farkası ve hürriyet ve itilaf farkasıyla mesela otonomiya Kürdistan'ı peymane ki izattı. Peymane kavar ne? Hürriyet ve itilaf farkası müçaki iktidara devlet hükümet hava dinabar hava da peymane ka federasyonu peymane ka otonomiya muhtariyet içeride o kabul edildi tamam. Ve şark klası gibi gençleşen klasını kabul edildi bu iyi Kürdistan ve muhtariyet. Başı Kürt teşkilatı içtimaiye cemiyeti ağırdı. İstanbul, İstanbul'da Diyarbakır'da Mısır'a işi mesela amdibinin Süreyya Bedirhan Mısır'a Mekahir'e o şey değilse böyle Kürdistan İstiklal Komitesi. Yani burada bir istiklal mühim. İstiklal ve Arabi diye mana sarfabun. İstiklal değil. Mesaj. Başa o kitle havu. Ve kitleyi komale ağırdır. Van komale açıkır. Ali ki var ya Ravşangiri çandı havu. Udna ve Ravşangiri'ye de daima hala seneka havu. Xwandin û nivîsandina Kurdî, neşriyata Kurdî, neşrkirina kitêbên Kurdî derxistina kovarê Kurdî. Ji bo vê yekê jî tezanî ji ber ku zêdetî kitêb bû, yani bêde behsa kovara jî kir, kovar rojname jî kir, lê bêde havê kitêb bû. Kitêbekî di vê dewrê de çap kirin, li bî rengî dabeşkirin, li bo kitêbên Kurdî di dawra Osmanî de çapî bi herfên Erebî. Tiştekî normal e, ji wextê ku ji sed sala hefta heşta ve ji wextê ku ew jî bûyîne misilman be, ji wan edebiyata xwe yên nivîskî bi harfê Erebî bêdînin, bi elîfbaya Erebî dinivîsin. Ev kitêbê ku çap dibin jî dîsa bi herfê Erebî piranî. û di bir de ew beyta Ehmedê Xanî daîma di bîra wan de. Çünkü mesela Kurdîstan'da Ahmed Ramiz kitêbekî çap kir, li ser vê beytê jî dinivîse. Envai milal, tamamı cihanı, hamu cura milad-ı cihanı Xudam kitêbin, kurmaş tabi bêhsêb. Kurmaş di varê xwandinê de kitêb de bêhsêb, kes war hesab nake, gotineke wan nîne. Ev beyda Ahmed Xanî daima ew beşa mewzînê, beşa pênca û şeşa. Ew ku dibêje hebiya me jî padişahek, da nebêje ku etraf bê asl û bê dinya. Ew gotin ew beşa pênc û şeşa daima di bîra wan de ye. وقتی مارشکی دخوینه روشنگری یا دولت دائم موی بیشا پنجه و ششا دوباره کنیم چونی شما دوی وقتی مارشکی نتیمی و دائم هم بودن بیر آواده وقتی که بخوازن برسه با احمد خانی بده کوباره درفتن دیبا چند یا پیشی که دیبا کردی یا پیشی بود سردن و عثمانده چاپ دوی دیوان مولانا خالد شارزوریه مولانا خالد او بخون منوکی اهل تصوفیه لسر Kurdistan yجي وحتى اندونيزيا يجي مريد بيها بيت هذه بولونيستن خبرت بيها اندونيزيا مريد بيها الجامعات هذه بروفان حتى ويدري كهاية تيسير أبي كهاية ديوانة كمية ديوانة ترجمانية بعربي فارسي وكردي دنام به 1844 الاسطنبول ولا خود من المطبعي عاملة چند مطبعي عاملة چاپخانه فرمیه دولت عثمانی بعد السلطان عبد العزيز بشار حكم دارا دبيجن السلطان عبد العزيز قال كيف هاوي جنقشبندي أنا جخالدي أنا ده جبرني كيف باشي هاوي خاجي الديوان هاوي الاسطنبول داير شاطر بشر كردي هيا ولا بدر لسان الجوراني çünkü Mevlana Xanet helbest yapıp bu Kürdiye Gorani demişse ne bu Kurmançı yani bir soran ve zarabayı Gorani normalde der lisan-ı Gorani yani lisan-ı Gorani bu divanı da beş helbest yapıyor bu Gorani hane ve bir rengi çap şu bu Kürdi çap tespit. Eli şu destxatı vedeti
چاپکردن کتاب کردی دست پێ ئەو سەرنا پێنەمانەوە بکشێنێ یەک و بێ دەورە پێشی کتاب چاپکردن نە بە دەستێ کوردان یعنی ئەو کتاب چاپۆ لێ چاپکردن بێ کتێبێت ئینسیاتیڤەکە کوردا بخۆ نییە چونکە هێ 1840 هێ تاکێرەکە کوردای کورد نییە ئەو کتێبی دەست پێکێ زیاتر بە دەستی ڕایەدارên دەولەتی یاژی بە دەستی حکوومەتی هاتنە چاپکردن وەکی نمونە Türkçe ben Kürt lisanına mütercem ilmihaldir. Ev ilmihalede, ilmihal uygulanan bazı kaide-i İslamiyet'e destilmeş çavatı giren, limeş çavatı giren, tişteki basittir. Bu her Müslümanı ki anladıklar. Ayrıca ki el-azize, Mamuran el-azize kitabı bir bir çaktır. Sebep ayı gotiye ekran etfaline, yani bu zaroki Kürdan, istihsani malumat-ı diniye. Yani bu firklerine malumat-ı dini. Anladıklar. براستی کتاب ورگره یعنی عالیه که ترکیه عثمانی عالیه که در روپل بیرنه روپل پیشی ترکیه عثمانی روپل دیگه ورگره اویا کردیه و دولت دیگه زوده 1891 دا این ترجمه کلیه که مامورات العزیز مکتب اداریسی تاریخ عمومی معلمی به من فید یعنی ما مستعدین العزیزه کتابه المحال ترکیه درواز کردی کلیه و لمامورات العزيزي بدست حكومتي بدست والدتي تشاب. الحين جبت بوالدنا هم جبت بكرت قبلنا أما تيجي حتى أنا تشابني هذا مثلا ولستان مولا تصادف على كتابي. لستان مولا بيز الدولة تطالسي هني زانيها ما هو كتالوج على جوازيني ما كتابي. قالوا تشيء أو أمر فريد وأمر عوني أو أمر عوني كي جدا يا أين لا أمر عوني جدا. أمر فريد يعني أمر عوني جديد العزيزي كتابه كتاب. يعني أين الإنسان الكردي يعني أساس كل حاجة قاش أذربيجان رغم البعض الزحماتية تزيد أذربيجان جبروا كرد قارة ناكل تشتي بقارة ناكل يجوا دقري يجوا تشتي بيدات يجوا بترول دي ثاني دست قارة دقري تشتي قارة ناكل لو ما أو كتير هيجي والله أساس كل الجامعة كحيل نابي دبيجان أكتر دست ولا حيل بيواجهوا تزيد أزلي جريان ونبرة يان شابكة يان بدرة يان تشتكي بكا هو نابو دست نمده از قوة شيء وز قوة شمولي قوة حقيقة تاني كي حقيقة أفشارة يعني سيرتو بكي أفتو صالح إيه كيسي شمولي ديس كتابة كريم الهدية الحميدية في لغة الكردية لغة الكردية يعني زمان الكردي فهم لك الكردي عربية الجامعة ومندبينة لآلية موت كي بتليسي قيمقامية كي يوسف زيادتين قشاء الخالي أو قش فلسطينية أصلي خوا يعني العربة اللي بديت أصلي كردي مش من فلسطيني قال الكردي هذا الفلسطيني قال كسنة مخلصنا الكردية شوارد بيجن الكردي دبيجن شعر أو كردية راح دبيجن أم نبي سلاحكين بيجن نوا سلاحكين أيوبي هات قدس فتح كي أمشي بويرة هاتي أم البيت اللي تشوفه وهيجي قوتي كرد دبين بشوارد بيجن الكردي ممكن الجامعة يجيب جوابي چون يجيش مالبات خالدي أنا يوسف زيادتين باشا 1892 دا في كتابة دستيكا جرامر كردي رئيسمان كردي باي بيجي فرهنگ كردي عربي شاطئ أو دستيكا بيجي الهدية الحميدية چون في كتاب دياري عبد الحميد الهدية الحميدية ديارية جبوا عبد الحميد في لغة الكردية في زمان كردي شاطئ بين فرمي شاطئ بين ليه بيشتي تحت أساس على عبد الحميد في كتاب قدرات ديارة قدرات كده يعني كتاب أقول وجبيرة هاتي ديار كده هاتي دياري كده إتحاف كده قدرات ایدی 1898 کردی که من نبی روشید. ایدی او بخواد خوازن تشنه چاپکن. نمونه همیشه روشنامه پیشیا کردی. جاره پیش روشنگیره کی کرد اینسیاتیف بستینی که روشنامه کردی در داخل و ام به سرتم ام ببیشن ایدی کتاب به دولت ایدی به حوالدان و به غیرت و چاپکن. جلوم 1898 جبوم تاریخ که میلاد. شو تربية كردي تشبه بإيد روشنامي الكرد بخوات خوازن تشنا بون منيش روشنامي كردي شاطر هاي رجع كتير كتشاب قبل بون منها لديار بكري مولد الشريف زازا لسانجة سال
809 يعني سالت پشتی روشنامه کردستان ملا احمد خاصی او کج لیجریا زازایکا مولود کردی دنیسی مولود زازاکی دنیسی و دیار بکری لبیدی چاپ و هوایی که فرمی به دستور ولایت به دستور والیتیه مولود جبون من بگیم نامسته من سعید بروش باشتر زنه سر ادبیات زازاکی کاملی اگوتی دستی به ادبیات زازاکی نویسی که حسابانده یعنی یکمی بر هم از زازاکی نویسی افت حسابانده و خود ملا احمد خاصی چی جناب ترکیه کردی در رول دیگه ما جناب کومنه دم بحث کرد کردستان عاصمه کابل جمعیه لدیار بکریم یکی اندام میشه او جنابی دهابو یعنی خود جناب ترکیه کردی ده و مولوده که بزازکی دنیسی لدیار بکریم لدیشی چاپ لیجاری دیس مولوده نبی لی به لغت کردی یعنی به زمان کردی یا ملا حسين باتيش وقال ناب قربان جدا مرون بيجي مولود مهاي باتي في بيرامنا يا بيشيش برضو أما ناشر يعني كردستان أحمد راميزة للقاهرة يشابيا شو معنى القاهرة يشابيا بالا كده بالا وبكش أنا يمكن روزنامة كرديش القاهرة ده كده يعني شعلا شو معنى القاهرة شو معنى استانبول شو معنى دياربكر çünkü المرب حمو مخالفة کردیزاده احمد رامز، عبدالله جرده، مقداد بیدرخان، عبدالرحمن بیدرخان از مرب همو مخالف عبدالحمید جبرك مخالف يجي نكارن استانبول بستر نكارن استانبول بميني لو ما دچن خليجيه كي دور دبلن القاهرة پر دور استانبول ويادوا مصر دائما استقبال قوي خصوصي هذا أري بنفس الوقت عثماني ده أري وقت parçe की दौलत عثماني ले दस्त दौलत عثماني تجاري ندك مصري تجاري نقاري هو مداخلة مصري بكي لوما مخالفين عبد الحميد دائما خد القاهرة يقرتنا وبشان الخوي مخالف دائما الويدي شاب كرنا مولودة كرديجي الويدي بتشابنا اجتهادي شابنا عبد الله جدده عبد الله جدده كبخار أو بخاش كرجة ليه رواكي بالكيشة أهل الكرديتيش قدي دارت كبير عثمانيتيش قدي دارت كبير زيادة قوي كيلك بالكيشة لأوجي شو أوجي بيشاكل القاهرة أوجي قجارة عبد الحميد القاهرة لويدي شابنا أبا أوكية المولود شيء ويدي شاب سال 1980 تشتغل شيء مشروطية إعلان يعني الدولة عبد الحميد ريا بين مشروطية أنا بيجي استبداد يعني دولة باتش دولة دسبوتية 1980 عبد الحميد مجبور دمينكو مشروطية إعلان بكي مشروطية شو تشتغل پادشاه دیسه هیا دیسه لسالای هو لیچی هو لی لکیله پادشاه پارلمانتو هیا و او پارلمانتو برای گل دیگه بیشتر جرا بیشتر مجلسی موسان یعنی مجلس کسی شاندی مجلس نه گل جارا بیشتر بیشتر سرسلوک رای خود دی موسان شوره ده نمیشه اون نشینه استانبول ببینم این پارلمانتو بدید قانون اساسی یعنی مرکزابون یعنی بسیاری آنایساتی قبول کرد و ببیننگی دولت آشتیه چه او کسی که لسربینه لقاهره لآوروکا لجنوب لسربینه بدیگر سید عبدالقادر نهری یک جوان عبدالله جردت یک جوان عبدالرحمن بیدرخان یک جوان او کسی سربینه بدیگر نستان جهاد کمالی فعالات کن وکی کرتاون تراکی جمعیتی وکی جواتا هیوی وکی نشری موارد جمعیتی وهذه والشانجيري في اسطنبول كتير يقول شاط نيسا نمونه أو شيء يا في شيء خليل خيالي ما بحث يقربوا أو مروبي حمية كذا جبوا زمان كردي خواندنا كردي ألف باية كمان ألف باية كرمانجي ديس كردي زاده أحمد راميز شاط في اسطنبول 1900 يعني فيش مشكلة في الصالة كي اسطنبول اللي كتير كردي اسطنبول شاط ديس نوبهار أحمد خاني أفتكر إنه بهار أحمد خاني إنسان فرهنگ أگر كردي عربية بهم كذا فيش بالكش أفتكر جديد بيواجه شرط مثلا فيش 1914 حتى 18 عم تبين جهر آلي بالهية هم جالية كومالية وهم جالية وشانجيرية وهم جالية كتابة تاني دوي دولة تاني سي كتابة كردي شابكو وكي موجود دوي دولة الشارحة سفربري دي إعلان كرد بادشاه سفربري إعلان كرد وحمو جوان مجبور مثل الشر تنافع جوانات يبرد جهانا بخزار جوان يكون
وقت عسكر شهر ثاني شهر جيهان لو ما بالهي كم مازن شيء مشاهدي روشن بيجينا ليه سال 1916 حتى هذا أمن وبهار أحمد خاني شاطر اسطنبول بيسا نهج الأنام ملخالي وأقدام أحمد خاني بيسا اسطنبول 1918 هذا فيش شهر الجيهاني أكتب شاطر يعني حاولت المتوسط بعد ما بتشيل كتير وشاط كتاب الكردي وبيشي شاطر وديس كتاب المدرسين نهج الأنام عقيدة بيستكلم بين الماموزين ديوان عملا مولود عددي چون كلاسيك كردينا المدرسين كردينا قبل هذا خواندن خوانده كردان فقيه كردان سيده كردان قبل خواندن مثل يكو كلاسيك كردي قبل كرد دست ببین در فقط چاپخانه جوارا چیه ببین بادی چاپخانه جارا پیش کلاسیک خود چاپ کنید. وان کتابی نهج الأنام الملخالي ابناتی اورجینال و نهایت نسخه که دست میده هر مش هو آنی اگر اون خواصه کار نمی‌کنه کتاب آوها یا اورجینال یا چاپیه. مگو کرد دوی دولت از دائما بین خواصم بین نشان بدن. کرد دوی دولت شعاری که ادبیات آخر کلاسیک خودی داشته. دیوان ملا چاپتن، موسیقی چاپتن، نه چون الان لشعاری که باشه ادبیات کردی نوجان دست بیتی. نمونه هری باقیش جو ادبیات کردی نوجان که تئاتر. چون ادبیات کردی شان و تئاتر حتی نهادم. جوری هم جبر شان و بخور جوری که اروپایی، یونانی حتی گریگا حتی لاتین حتی اروپایی در واسطی لپیشی تنظیمات لپیشی دو تأثیر ادبیات اروپایی لسر مناطق روشلات وکی ترکا وکی کردا وکی عرب و چیزی اینجا واجی. اونجا را پیشی عبدالرحیم محمی هزاری رودنی شان و یک کردی دنیسی، پیاس یک کردی دنیسی بنابر مرء آلان. پیاس اولا بکردی مرء کومه جینه دتی وشان دو پردهش و شان و یک بچوک زیده نه برده. وکی کتابی چاپی امزان چوبی جینه در رکلام آوی هست. بيجي كتير عمل على شاب وكان يجي فلان ده فايدة بدن فيها بيجي أرقص لي ممكن نسخة يا بين نبي يوم قابل لي تكست هذا دستنا ده هيج بعد تجينا ده هاتي روشان ده في روجي ما تبي دستنا ده هيج بحق الله تيجي تشوف شاب وناموزي كل بيت دولي جي عبد الرحمن بيدر خان ميقات بيدر خان حتى بيت دولي دائما بيلا كردان هيك ما وزني شاب دائما توازن موازين شاب چون اول شاهسر ادبیات کردی ببینید وجبو اثبات کردن حبونا ادبیات کردی نمونه هر خورد وکی موازین ببینید مثلا میقات دروشنامه کردستان در انگلیسی دیگه شما دست نمیاد دیگه دستخط اگر موازینه هیا من بین نشانی ملایا سیلایا کن حامی اجبی گوتن حتی لهم برهمه که واقعا ندیجه برهمه به آب پاسپورت آب پاسپورت ندیدو و دیگه از این پارچه روشنامه در روشین و دکیش براستی بیکاری که موزه روشنامه کردستان ده وکی تبریکا وکی بش دی وشانه که داویه بشی از این وکی کتاب که چاپ بکن لی او مرادی بیکنای باید هم کسی دیجی خود بیکاری بنه خودی دخوازن بیکاری بکن موزینی چاپ بکن مثلا یک جواب باب جلادت و کامران امین علی بیدر خان جلادت او مصطفی کمال مکتوب و بیرانی نکنه دبیجی به باب من 1895 دخواست ما موزینی چاپ بکنیم. آماده دست میده دستخط جهاد لید دوره عثمانی رو بود برای کتابی که چاپ بکنیم پیشی اون دیگه اداره خانه از سانسور یعنی پیشی کنترل دیگره که تشتکی بگوتن اوی دوره مضر نشید یعنی وشان بزرار وشان نباش هی دینا دویشه مدى اداره خانه از سانسور یا سانسور او بشین هری خوش به جوش یک بحث کردیتیه که جی آوید سانسور کن البته هاشواره چاپ ماجی ماکت ما شپون نموزین بوان بشی خواهی نموزین شپون بشی خواه بوی دستانی کنه دوی دوی آوی چاپ کرد دوی معنی دوی نینا لوگا درجه کرد لی پیشتی شار جهان که چکی اتوریته عثمانی ضعیف دوی چون عثمانی ایلی دولت تیکچویه دولت که مغلوبه ایدی او هیزاوی او اقتداراوی او کاسیشی نینه بکاربی سر کرده حکم بگه دنا اوی والدی دیشی جوانی کرد نموزینی چاپ کرد لسری قیناسه احمد خانی بگیرم دیجه اثر سرتاج ادیب کردان کهانی علم و عرفان و مدار افتخار حامیان احمد خان
جینه دا کوبارا کردستان دا رکلام آوی تیب کرن بیجه من جبو چاپترین من موزینه من هیچ جو مصرفه که من که ماسی نکه من با آواره که هری خوش من موزین چاپتر براستی جید بی دوره دا کتابی که حتی انها من نشان دا مثلا دست دیو بشه کتابی بچوکن 16 روپله و 24 روپله 36 روپله نه بچوکن حجم آو بچوکن ایدانا خودم دا افصاد و 39 روپله yani ev ji bo weşangeriya Kurdî serkeftin hene. Cara Kurdî, Kurd bixwar bi însiyatîv xwe dikarin kitêbeke ev qas bi hecm, rêk û pêk çap bikin. Ev jî pêşveçûna çapgeriya Kurdî nîşan dide. û gaziya welat. Abdurrahîm Rehmî Hekkarî di vê dewreyê de bi rastî mirovê herî çalak in. Ew bi xwe tevlî şerê cîhanî jî bûye. Li aliyê Tiflisê ew bêdû zaman dicî şer dikin li hember Rûsa شهر دکن اسیر دکن چند سال روسیای ل آذربایجانی قام به اسیرات دمیری پایش به درپت آخر دراوی استانبول دیگه دولت براستی مراد هری چالا کن یعنی دیگه دولت دو سه کتاب چاپ کنه ممی آلان ام گازی اولاد کتاب آویا هلبستی زود مورد دانی ام مهمه جارا پیشی شاعری کی کرد کوساوا رژیانی این انسیاتیف آخر هلبستی خود دیگه واشنخانه کی تبيجي هلبستي بتشاب هذا رفلكس هذا إدبيات مودرن شو كده إدبيات مودرن ده نويستر قدي إنسياتيف قدي برهم أخوي أو قد كاري برهم أخوي تشاب تكيه هو شيء بدي آني بيجي أو مهمة أنا مقابل من نسخة توجه كده كله كيف هم الصحافية رأيته من اسطنبول الصحافة زعفة أنا جيت الصحافة دكارم درباري كردار كتيبة كتابة تشكيها الغازية ولا كتابة كتب غازية ولا 1919 بسر بيجي كتابة تركي مجموعة أشعار يعني مجموعة هلبستا غازية ولا كتابة أول أسرة جمال حكاريان قريب هرتو أفندي عبدالرحيم رحمة هرتو شو بحرف يعني شو هرتو يعني واو أكثر ما بيشوف أو بقولي هرتو كان أقول لك المخاصم وكي دي سنتين ده كتير يكون دي سنتين ده كتير يكون شاب ولا براسيل بالكيش إنه بحمل زرابي كردي مثلا مديد مولود زازاكي شابير زازاكي كرمانجي شابير أكيد سوراني الجمل أديبان كرد أنتولوجيا ده أدبيات كردية أمين فيزي سليماني أو خوش باشور كردستان إيش سليمانية أنتولوجيا أونا بكردي تحسبان هستين بابان إيران سوران دبيجي أساس كل نابي بابان من دولة ده شوارع بابان شو ميلتي بابان है नावन नवे शहर ज़ोर सलेमानी है और कुछ और बाबानी दबीजे ज़राबे कोई भी बाबानी दबीजे ना बीजे सोरानी बाबानी दबीजे इधर कदरा जुपांज़दा हलबस्ताना कदरा पिंजी शेस हलबस्ताना antoloji bu kurdu. Gazi alana cilda duyan. Pişti bir cilda yeken bu bir kitaba alın. Kitaba duyan cilda kedi. Kedi saat bir santi Kürtçe mecmuayı eşar ikinci kitap. Gazi alana Kürdiya santi vatan feryadı. Kitaba duyan. İsa Abdurrahim Rahmi Hazar Mustafa Bistuyo. Ab cilda duyan bundan baş kurduğu peyvajıyla cihat edildi. Nüsayları milli kütüphane verdi. La Ankara milli kütüphane her kütüphane her imazına gitti hasbana. Lübeydi derdi. İşte didine kitimi kurdu zahmet da. Çünkü katalog kütüphane Türk'e berbattı. Ama bu kitap böyle filmler. Mesela nerede vakit kazi avlat sandı. Burada gehe gazi avlat azı. Vakit kazi sandı. Kazi avlat. Film jinaklı bir zamanıyla. Mesela böyle gerek kitabın kurdu ye tarihi kütüphane Türk'e de vakit Türki, vakit Farsi, vakit Arabi hatıra koydu. Başka bir soru yok. Ben anladım. Güzel bir şey. Belki zaten kurdu belki imha eder. Her biraz bir numune var numune her bakışa. İstanbul Millet Kütüphanesi var. Ali Emiri Millet Kütüphanesi. Ali Emiri Jibeli, Jibeli ya koyu kurdu. De tamamen amri böyle kitap berbandı ki. وبالي من ناخذ وقفه في شيء تحمل كتاب يقول بخشي كتبخانه كتوكي ماستر اسماعيل باشا جبت كتبخانه اللي بروج بابا وبروج كل ده تلقى كتاب فيها
Biraz lid geliyor, bir katalog lid geliyor. Min navi berheme de destaka de divici Nevbahar. Nevbahar, Nubahar, Ahmedi Khani. Bir bağırdı katalog ile umzanen ev çava hadiye koydu. Gotiya Arapça, Hintçe sözlük. Yani Arapça rastla, rastla için Nevbahar berheme geldi Kürdi Arabiye. O rastla Hintçe çava tespit kiriyor, bunu bekliyorlar. ماشي أوروبا يسافر أو الزانة والزانة يقضيه تعوربية لو ما هيجي كله دوتشني يعني جبالي ديزل كتبخانة سليماني كلك دستخانة الكردي وكي تركي هذا خطلوك مثلا نحكي الآن دون نسخة يبين كتبخانة سليماني يجي كده بيجي تركي يجي كده بيجي عربي لو ما أجت النار وان نظام بي النظام بيكون نحكي الآن برهام من خليله وكردي هذا أنت فيه منعك يكون برهام الكردي اليوم ده في زحمتين بيكون ميديا Sen daha iyi çok çok. صحيح يعني هيك لك هذه الموضوع دستخط مثلا بوهان يعني نايم كده يمكن زمان كردي أجي كي شيء دائما ممكن بود أو كمالي كردا قيمته كي مثلا جرينجي كمثلا تدنا كردي خواندنا كردي هيبونا كردي أجي كي أنجام أبيه شو هيكرنا زماني كردي هيبونا فيبونا زماني كردي كتابة أوادته رهبر زماني هر دو كردي هر دو كردي خاصة هر دو زراوي نتي كردي كرمانجي باباني ممكن كردي سرده بودن كيف سوراني نينا جباشوش كورا نابجي سوراني بيجي باباني جدفو كفرج بيجي باباني ويجي دكتور بيجي كردي كرمانجي باباني Kürtçe öğrenmek isteyenlere lisan rehberi. آیه basit, despite de hem ferhenga, hem havoka, hem tekstin xwandinine و yani وقتی کتابی که درسی هاتی آمده کده örneği وقتی لاتینی belgeseli و شاخانه belgeseli در باسی لاتینی کرد چاپی باشه انستیتوی کردی استانبول و گوتنه هینگر هم آخوش گوتنه هینگر استان و بنام هینگر وانتخوش کتاب آمده کرد یعنی هینگر ilham آخوش ویدی بستنی هینگرن علمان yani feybe gotnه Miliskari seri navdina. Hiç nav seri nina. Leyş bardo hem kurmancıya hem de babani am takmid bir heyete bir avani. Çünkü نعم جمعية التعليق كل سنة هي تكتشف ne mümkün yani ne mümkün prova hem kurmancı hem babani her bir amade mümkün bu çiğde lijneye ki amade kirme dehin derada o ki çaptığın vecin nabe Ekrem Cemil Paşa diyeceğim. Halil Hayali صدق ممكن أجبار بإنفاء كردي عمله ممكن أجبار باباني شوي دوري جالك كردي باشوري إسطنبول حنا ممكن أوج ليه وقت الناف لا مسلين يعني لا بيجي كيا عمله ديوان ملاك جزيرة أظهر من صد بيس دوار إيه دراوية عثماني شو بيس دوار إيه عثماني في دي تقدم بيس دوار إنجليز تكلم إسطنبول لا في ليش بدولة عثمانية تقدم خلاص مهما شفت أراسي أو جي الإسطنبولية ملايين مازنة راسي عالمية مازنة دي دولة جمهورية ده مثلا ملاتية جامعة سلطان أحمد أو قصري ملايين مازنة وشاملية كتير من كرديش حامية مثلا بيش كنتنا بيد الدنيسي بيجي أصل كتير من جبو فيزا ملايين جزيري جبو خدمات ملايين ممكن بدرجات يخوض بكتيري يخوض الشعب يعني أرمانج قوي تجاريين شعب لك خوشة براسي 1922 هذا شعب كلاسيكي كردي بيرنجي أي وقت نظرت لهم سرنويسكاري كبار كردستان كبار كردستان أو عبد الرحيم رحمي نعم محمد ميري خدي امتياز يا خدي كبارية أروى السادة سرنويسكاري كبار كردستان أنا كده كبار كردستان اللي أخذنا باختبار ما مستجيب استخدمنا خصوصي سروي ليكولي نكا أنا براسي بيقولوا خاطروا يده بس أسكون بلد مروف خشقاني أبي جبنا حمزة نفسي مهند شفيق أرواسي كردزادة أحمد رامز خليل خيالي عبد الرحيم رحمي أبيش بس دبيت سوي دولة مروف حاجة شغلات اللي جربنا اللي بيشت ولا بيشت فردي مروف كده جوي جبيز مال سعيد الكردي شو في حرب بين كاس شاكر تيجي نقول عبد الرحيم رحمي وبديزون بهمرة موسى الشاطئ وبهمرة يصير كده
محمد شفیق یک شاگرد وی ناظم خلیل خیالی دادا الیفای کردی چاپ دیگه کتابی که بدی زمان هست بچه دیوان حرب عرفی دیگه پس خلیل خیالی دیگه بچه خلیل بی جوامعیت کریه حمیت کردیه کریه الیفای زمان ما آماده بیه هوچی لشون پایی ده کس نمیده کردی زاده احمد رامیسی چند کتاب بدی زمان به دور عثمانی دیگه چاپ کریه نوتوک آوی و دیوان حرب عرفی کردی زاده احمد راميس چاپ کریه برای روشنگر سانسور خداخه مجرد گذاف پوپلر روشنه ایرو هم هموش سانسورش خداخه گازندار راستی ایتی هم زنی چی بیشتر نه روش کلی دائما بخواب سبسبرتی سانسور هیچ سنه عثمانی بجا یعنی نمونه اوی پیش روزنامه کردستانی روزنامه کردستان شما روی پیشین درد کرد دی و شاهد هی یا دویم درد نکردی فرمان اوی درد کرد لستان بود فرمان اوی دی نه دیویژن اب روزنامه کردخیا ممنوع ابدا قبول نکن که بکنی نفس سیلور عثمانی دا کردخیا تلگرافی چیکار دکشی میشه مقدار رو دیویژن دفعت وگر استانبول داوید برگری جوش بچون چی گرفت شانتاژی گرفت بیشتر مجبوری برگری و این دوری برای خو عبدالرحمن بیدر خان که مثلا نمونه که بارتی شب کردخی از بیشه زمانی بر یک جمعیه حجی سر مصری بدر مصری برو خود هم در جستان چهار بیشم جد اسکندرونه برگسبی در واسی مصری بود دوریا بحری در واسی مصری میشه مصری در واسی مکه و مدینه بود بو حجی ده آرشیو ده بلدیه که بيجي أو حجيج كبرية مصرية بتين بالبحر الأسود وانا بانج بديرن أمانة لسر وانا روجنامة دقناك تيجي تطلع روجنامة تشتري بس تاني بخير بيكا خدا وكأني بلا بكي جبور هنا هاي تفكير مثلا بيجي بانج بديرن بابو لواء فلان لواء بانج بديرن أمانة كروجنامة ده بس ما وصلنا اللي تبي تيجي نامه خانكار هاي روزنامه که کردستان نامه خواندگار هست کسی که دیار بگیره دنیسی میشه روزنامه و که هات استیما مدید مخوان کنه کیفاب نهاد لی میشه ضابط که وقت دبینه دستیما دبینه جمع دستینه تعبیری المتن متعارجنا چی جبر بیش سانسورش برده قدقه لامدنی بازارسان روزنامه کردستان میشه روزنامه سیار چون تجاری لچه هکنه القاهره دست بید که میشه جنبه میشه لندنه بریتانیا جور در واس فولکستونه به بازار ایدی می‌کنه. آجی جادن برگر جنبی تا سوریه کشور. روزنامه کردستان با سانسور کردن نمونه هایی باقیشه. محمد صالح بدرخان آب جلادت و هم آبی هم خزوری چون کچال روشن بدرخان جنابی هم سال 1913 هذا جبر نبی سرکخوی از روزی کردی دیگرده. روزنامه نوچه‌ای مت روزنامه می‌دونید نوچه‌ای چیزی دویشش بعد نویسه که خواهی دروژی کرده کوبارا روزی کرده با کردی نادرو کاری فکریه دیگرده توی داویج نگردیگه و سرکین قایسری و شما 1915 هده قایسریه سرکینه دنبه این روزی تربابی کورانی نیست چون قایسریه سرکینه کمی مگو ایدادی بود یعنی امنیتی اف سانسور کاندیدیشه سیستماتیکه یعنی درستی سازی که دولته هیچ بودیم با سانسور سازی که خصوصی دولته راه از وقتی که می‌چند که مجبور دیگه دی سانسور کنه اگر او بیچه اهلی چند یا چی باویچه جیه کو عفو بکی چند کنه اجبار بیه که دوی دوره دیگه که روزنامه ستونیو بالا داشته چون روزنامه بری بود چند که دیگه دی اداره خانه داوش نباشه او نمیس نباشه یا حوجه لازم بس تشتكي بنويسي ويستون الداغري يا شيء بيرو بالا چاپ من نمونه اضافه نتیجه دجی هنم تدمیر نویسه که نویسه آب پس بالا هی چون سانسور دی سربستی گله سربستی گله ستون بالا من نمونه سربستی که نمیستم نمونه که هری زده که فهمشه ندی اول هلبسته اول کلمه ببینه روزنامه سربستیه ستونه نه ستونه جوری بالا یا بيجي ترجمة سه. هل بس تكا عبد الرحيم رحمي حكاري
cami او Türk kadınlara fali cemiyeti है او जरा कुर्बानी नाम बहुत पश्त है मुझे जवाता दाई का इसमें cemiyet है उसको वो जवाता दाई का हलबसे दी बिलिस बकुर्दी हलबसे दी बिलिस वो हलबसे वो दिशेन जोजनामे serbestiyera إذا الجوار يعني كردي أوي هذي ماشي نجي ترجمة أوي هذي إدارة هذا سانسون كردي أوي تعبير شيء تركيا أوي دنيا Bu benim de şimdi diyeceğim olmuştu. Kürdistan lisanı Kürdistan tarihi cemiyeti. Tarihi cemiyeti. O şey Kürdistan tarihi cemiyeti. Nisvan Akrat. Nisvan Jim. Akrat Kürtleri. Evet. Nisvan Akrat. Şu an Civata dahi kavu. Kürt kadınları tarihi cemiyeti. Yani Cüber sosyalite avi muhtasın nişanı yapıyor. Yani sansür itkarı çıkış tabiri. Orijinal avi tabiri Werker avi değil. Werker avi Xuant Paşa Fransız Werker avi de çıkıştaki siyasi nina. Bas avi Civata dahi kavu. Ali çavaki dini leriz. Hatta hadise ka Cenab-ı Peygamber hadisi Cenab-ı Behiş bin bir dahi kavu. Ve hadise gibi kartını niyeti seçi sansür. Acaba mesela ben fahmtim ما بس ننعمل ما بس أيدي الزمان يعني الزور روان شو يكون هل بس أكيد كردي بوجهنا لو ما هل بس كردي شيء عملنا وارجع أوي يجي قدم بشر جدي يا تزامن ما قلت تبين كردي بحرف عربي هل أتشدي نورمال آسايش وكرد أنا دالي إسلام أنا ألفابيا ولا شيء ألفابيا ليه بس هذا بالكتابين كردي ين alfabeyle Ermeni beşe hususi bir serveci Amerika'da yen olan kitaba çaktı misyoner. Misyoneri Hristiyani de hay. Yani belafkırına din yapar. Belafkırına dini Hristiyani, belafkırına peymana İsa hay. Çünkü de İncil'e bu kadar mesela havada da İsa hay. İsa ki havari olarak bir şey belafkırına bu peymanı bugünle hamur murvati. Ev gördüm دبي بنجح ويسا من حتى يروجي ميسيونري سازي كخورتا الميسيونر دينا كردستانش وخصوصية كميسيونر هي درا كتشونة ده بيشي زماني ويهيني بيشي زماني ويهيني يقول ببقال ربك منار تيكلية ده وبشان عمله مثلا يمكنين أفكارن تبا كتشاب ويمزا جراماتيكا بيا كارزوني 1870 قالوا تو مسؤولة أو خب أصلي هو رومايا تي أميدية بهتيلانة 20 سالة لأميدية بهتيلانة بنيني فيري كردي دبي تشتاق فرهنگ بكي وتداوي بيجي جراماتيك فرهنگ كردي أمها إذا كيله يوم بيجي كردش language حكياري أبيش كديسة ميسيونير كي كرد تي حكياري قادرة تحفظ صلاة الحكارية رجولة بالكدمية واللسان كردية حكارية كتابة خصوصي شان لكي لكي ديسا ميسيونير كدي فوسون لودفيغوسان فوسون أو طا أصلي السويدية ميسيونير أمريكية أو كل تجي مهاباتي المهابات السازية كوي ميسيونير هي أو جهي كردي دي ومنجبين بالإنجليزي كرامرة كردي بس ببينا نجيب خبات كرديش أو بشان كرديين بيجي yani deste misyoner ya rojlatnasen ya şey efserin, askerin, ajavi devletin amacından devlet akıyı kabıdır. İcadat misyoner ten Dınak Osmani beji kardık. İncil'i tercüme etken kitaba çaktım. Mada yerine kabıdır. Yani 1824 hatta avabuna Cumhuriyet şuba silonu kapatanı avun 13 kitabı kurdu başandı. Jvan yazda hep Werker'in İncil'ine yerci alfabe, yerci kitaba ilahiye. Şu an gidiyse çarşıya Hristiyaniyede, çarşıya Misyoneriye'de. Çünkü o ilahi proje dini Hristiyaniye. Siyah bin davi ve harfin Arabi yeden hamu kitibin Ermeniye. Burada Prof. Pers, çima harfi yani. Madem bir harfi Ermeni alfabe, çima bu Kurdi. Yani burada çiçek kabul nadir. Çünkü Kurdaki bu kararlar her bir Ermeni bu koyunu neydi? Yani şey her bir Kürt'e çazar yer belki. Burada mesele esası bir şey. Burada misyoner esası falan Cenab-ı mezhep var. Tabii bu misyoneriyet değil, misyoner protestaniye. Bu hedef olarak Ermeni, Katolik ve Ortodoks. Yani esası bu bazı Ermeni, Katolik ve Ortodoks
Kurdin protestan. Misyoneri de nava Hristiyani bixwadı. او چند می‌گم بچه باشه مادام هدفات ارمنی رو چما کردی شما کرد شما دم ارمنی مادام ارمنی رو ارمنی جواب نه چونی گرو کسی بود کردستان هموجی بود ارمنی کردستان گره جوان تلی کردستان تلی کردستان بابا زمان خالی زمان کردی زمان ار میسونه جوان کدی با کردی تا ये कुबान तमाम अमेरिका या अवरुपा gerek sazi misyoneri yani istinad ये कुछ خصوصی سر کرده خبر دیگه کتابی کوزی بحث می‌کنه از هر سری امریکان بود یا بریتانیا جواد کتاب بیروزا بریتانیا از هر سری وان میسیونر فینانسه دیگن وان کتاب چاپ دیگن خصوصی از هر سری وان یه سر کرده یا پیش 1856 İncil Xudayma İsa Mesih بنویسنده به دست ماتوس یعنی انجیل ماتا 1856 استانبول چاپ و اگر استفان میگه ام تقلید استفان کسی که ارمنی چون کسی که پیشی با میسیونر خود اوج ارمنی کردستان کردی زانه و اگر کاری و اگر اوج و اگر اوج اخراج به داوی میسیونر بخوجی پیری کردی دون ایلی او بخوری کرده لی دسته گیده ارمنیا با بیکاری شغلی در ایوناگی انسان ویجار پیشی مانتا ویجار مانتا مارکوس بیکا اویانا یعنی یوحنا چهار انجیل مازن کتاب بیروس از هر چهار وارد دیس استفانا 1805 کرد اما اون بحث الیفبا Alpanan, Elif Bacus, Kurmancı ve Ermeni. Mıgırdiç vatan ve dikkatle Lillici, Keşayeki Hristiyaniye, bu zaruri Ermeni, işte böyle xwandin û fêrbûna xwandin û nivîsandinê de balkêjê dîsa Kurdî Ermeniya bû. Yani ev jî li ser Ermeniya têsîra Kurdî nîşan bide. Ev kitêbeke zarok re ji wî alî bezaf mihîm e û ya jî di dawiyavî de ferhengê de Kurdî Ermenkî heye. Qedera 300 peyvî yani afîş bu ferhengsaziya dîroka ferhengê Kurdî tarîxa tekrar 1860. Peymana nû yani ne zaman navbera kesi İncil fandiye ne zaman İncil peymana nû heye peymana kevin heye. Peymana kevin ya cubûya ya cubûya o peymana ku Fatih ve Musa peygamber peymana nû ava ku ji bo Hristiyaniye. Cihat dejin peymana nû yeni ahit eski ahit. Ciddi bu koduna berici ahit derecede. Peşi Matteus çarpı, aşağı her çare mazın çarpı ve çare peymanın tamamı, kitaba pirus tamamı, şahsen biz uçarım. Değil mi mazın? Umu habı hiç kes serne habı. Yani şahsen bu bey ve çan san bey ve san beyce sandı, şahsen ruhan kitaba da Kurdi teslimede haya. Gelo bu ferhanga Kurdi, bu sempaksa Kurdi ve şirkiş. Değil de hana. Ve bir çağı var gelen mesela. Bu او پیف چاو ورگرند او عباره خریستیانی چاو ورگرند شخصات کسر روپل مخاطب هیچ کس سر نکرد. İstanbul'da mısın? Ben İstanbul'da İstanbul'da çağ. Yani hiç kütüphane İstanbul'da yani. Ana fayda değil. Gerek var mı? PDF yok fayda göre. Tabii çap var mı? Ne kadar fayda. Evlerde mesela deste İstanbul'da Türkçe sayfa, uzant, o proje Ermeniye kitap proje deste daha böyle zafahat fast. Ne kadar. Yerkarani bu kurmancı, yerkaran kitaba müzik yani işte kitaba müzik yani İngilizce mesela derva kitaba tabii şöyle müzik kasları ne müzik strane normal ilahiyen Hristiyani değil gerek ilahi Hristiyani ve can balkişen harpe de çapıyor ne İstanbul'da her şey mühim çünkü misyoneri kutine Kürdistan'ı harpe de şu ara o di navent behbicir ناوند لمامورات العزيزة لخارطوبة كوليجا كوا يساق مثلا أنادولو كوليجي فرانك كوليجي ويساق مثلا أنا دبستاني مثلا أوقات çapkhane var sazdı bu vakti bu iş oluyor çaptı. Harbi iş bu vesaire navan da Hristiyaniye, navan da misyoneriye Kurdistan. Ama ki bir tarihi Latinize bu
Ve Mehmet Bayrak, Mağus'ta Mehmet Bayrak bir tane kitabı koyuyor. Kürt batılı metinleri. Bir tane kitabı var davi. Burada merkezi mecra şan bu çapı biraz dersi Latin bir ulaşan. Yani kadar bir Latin yava teslim eder. Ve hadi yer harbi Arabi. Edi 1922'da cara peşi İncil bu Kürdi harbi Arabi çapı. İstanbul'da İncil'a İsa-i Mesih eser lisanına Matta, azman asli Yunani hadiye tercüme edilen ciddarı ve civarda kitaba mukaddesi Amerika'yı. Avrupa Saziyatı Kıyıkları'nda bahsediyor. İstanbul'da çapıyor 1922'de. Sebebi ki bu nükarın harbi Arabi çaplık edilen diyeceğim. Çünkü bu kaide Osmanlı esas olan ne demek? Bu kaide devlete de Müslüman, tünükari Müslüman gibi kıyıklık istedim. Yani tünükari Müslüman gibi misyoneriye. Loma kadar hayır. Yani Osmanlı desturu dediği falan insana ne diyecek? Türk alakalı Müslüman gibi ne dedi? Çünkü daha Ortodoks yapı, Protestan, Katolik yapı, çiğ var değil mi? Şu an Katolik, ha Protestan, bu Osmanlı fakat değil. Diyecek ki şu an çık gibi böyle. Alakalı Müslüman ne? Mali. Yani fakat tünükari var bu ki. Sana bir ezan dikici pezemen abi. Aynen o mesele. Li 1922 bahs kar edi otorite Osmanlı Osmanlı edi devlete de tekçüyle devlete de bu payitahtları hattı idare ettiren. Bu 22 ada o Britanya artış Britanya ke İstanbul'u Hamus Aziye devleti de destekli. Edi hükümet Osmanlı tane o küçük o ki sembolik Cenab-ı Valahi iktidar edi misyoner idare etti bu bir alfabeye Arabici İncil'i o çarptı. Yani geçici Arap. Ortodoks mu var? Ne Protestan? Protestan. İsmail Yunani. İncil Yunani. İncil asli Yunani. Greki. Zaman asli Yunani. Hattına vergi aldım. Asli Aramiye. Yani Aramici söylüyorum. O hattına vergi aldım. Bu Protestanlık. Zaman asli asli Yunani. Yunani tercüme edilir. Yani Greki. Yani asli Yunani mi? Yani İncil. Ve yani bu Protestanlık şöyle yani. شوي كمان كارنات الحمد بروتستان وكيل ودي هدف أواجي أرمينيا كاثوليك وأرثوذكس. فيش ديجنا بيستو سيادة يعني صار قاشي إنجيل ماركوس ولوكا جي شابته أو شار إنجيل مازن مهدوده ماركا ماركوس لوكا ويوحنا her şeyin bazen çarptığı Yuhanna ya Davud çarpmıyor. Çünkü Dirok diyse mesela diyor ki 1922 yılda Ali Osmanlı'yı kadir de şarj kadir İngiliz bağlattı. Payitaht bağlattı. Çünkü nabara vav Kemalistler kıymat değildir. Kabul edilen devlet ekranı alıyor. Payitahtları Ankara. Avcı kabul edilen İstanbul'u bağlattı. İşte bu İstanbul'u bağlattınca eli درفتا میسیونر ایدینا آقاس وقتی بری نامینه کو کارتون خبرت بکن مثلا جلاده دو کامران جروجنی بیست کی واهنا 1922 ata neşaş bulma milyonu var İstanbul'u dert kan. Çünkü İngiliz verdikişin Kemalist şu davat in İstanbul'u bu derbar hamiyada ferman haya. Fermana girdini haya. Loma avcı İstanbul'u terk eden 1922 yılında şu خبرت misyoner acı idi vaki beri rahat naaşı. Şu sinori خبرت حتى 22 yıl. Vakit burada وقتی انجام میدم برای چی بیشتر شابدمنی و شانگیری که کردی هست از پای ایتالی یعنی کرد هیچ نحوجیه چیکاری بکن هیچ نحوجیه خوا دلی خوا بشابدینه میگفتن فرمانده هیچ نحوجیه بیشتر یا تشتکی منی یا نه یعنی برای شابدمنی که کرداجی هست و شانگیری که کرداجی هست و وقتی تاریخی از بیشتر یکمی روزنامه ترکا عرب و فارسی و یا کرد روات مقایسه که کرد درک نمانه شوية تركاشي وعرب أواجي شو كيان زلوا هي الدولة بدستيكيا فصار تجسدي شل بينجي ودي حوجين بني بيخي سياسة روجنامية تركا فرمي دولة عثمانية دارت تقليدي واقعي خصوصي إسطنبول جيرة çapkhane geçiyor ki matbaayı amire بدست الدولة كارمنت مأمور معاشي شغلين يكمن يا عرب جريدة مصر دارت ديزا ببشكلية
Ali Paşa, Kabanalı Ali Paşa, yani hiç alakası yok. Ya Farisi herkese. Her şey bir pişkiliye, bir sermaye yaptım. Fakiri burada rojnamda yavaş badına şu an bir pişkiliye bir serdeci kadar sansür, harami bacarı, varabi bacarı. Şu periyod daha kadar bekleyin. Esasında da rojname Kurdistan sen fazla harcar. Lica her dü mahalle hati yaşam. Şeş mahalle ne yani? Çünkü cihimeli yok çapkane ne cihimeli. Lom amkarım bir çapkane ve Kurdan ve Şangiri ve Kurdan her lem beni o bunu B kapitalista. B kapitalista. Çünkü pişti çapkane ama tişteki var ki kapitalist tüccar B de hesap. Bizim bir işi kitap var para. O eli kitap açar. Mesela diğer kitabı popüler baş bir program peyder edilen murabi tüccarda alakalı kitap var yine çap diye o da proje para kazanıştı derdi ticaret eliyi kurdu ama hiç tişteki vahane diyor. Çünkü Kurdizade Ahmet Ramizci, Mehmet Şefik Arvasici hamu بدلخوازی به جبو حمیت کردی وقتی و چاپتن حتی کردیزاده احمد رامز دیویجی او مولود کو نشانی و در قاید دیویجی فو چاپتن نبی مولود مبینجه زیر خرج کرد و دیویجی تیش نگیب پیوانه لی دیویجی نه مسئله میخوام اربانیش بو تجارتنیش بو بازرگانی چاپتن دیسا محمد شفیق آرواز او دیوان ملای جزیری چاپتن بیجه ام مد امکان خود چاپتن و در دیویجی نه کنه در دیویجی فیزا ملای جزیری چون ملای جزیری مدرسه de böyle bir piros de falan. Derva memuzin az benim zaman teşak. Bir keşfedeki. Kişan? Memuzin. Bu zaman Celalet Bedirhan bu bas. Yani bir zamanı Almanya, Fransız, İngiliz. Derva memuzin. Derya şapkına ve İstanbul. Derva çapıyor. أولا بتقريبا ديوان الملاك ديوان مارتن هارتمان شيء قبل البرلين شاب تقريبا وين تبع ما موزين جانا باش اسطنبول شاب Ustad ve gelin canım bizim bina Avrupa edebiyata tabii keşfediyor da Avrupa ile Berlin'e çarpıyor fen edebiyatı me çarpına gidiyor bir vakit yeması yok. bir çarpıyor profesyonel şey buna. Bir de adamlar ya bir. Ya orijinal değil çarpıyor yani. خاتمة الشامي دستخطك ديوان ملاقي ذلك ووكي خوار وعلى الران شكلي يجي يجي قوته سري نفسان يعني شيء صار ما تهيت من نظام الجيل قبل قوته سر ديوان ما سري نفسان بيشكوتي جنا بيشكوتي جنا وكي ملاكية وبلجيانا والنساء ولكن هم أو دستخطك كيف أشارتي بلي أصار مقصود بيش يعني دولة كالزودة دماغي بي خبرت متشل كتابين كردي تسميت كلام بكرمانجي همون بالصوراني مديد انجمني اديبان بسازكي مولود قوراني البس المولانا خالد لوريجي يعني مفروض تبيش كده متحسن هيك ديوانك تبي تشابي تشابيه ديوانك هلبس لك باللوريجي هاي يسال التلميذ مثلا بيجي كردي اللوري بحلبس لك اللوري شيء كده هاي يعني استفاده بيجي حمو زربي كردي هاي همون زربایه چون تمکین کردی اولی دوری به فارس دیگه چون تمام بدرخانی هنر اما چون تمثیل فرمان جدی بابانی هنر مالبادا بابان هنر اولی تمثیل باش سورانی دیگه اما چون دناب تمکین کردی ده مخابن زیده وشانی زازگی نیست لیکن اولی تمکین کردی ده بیره بیزازای جیه کردی زاده احمد رامیس زازه خلیل خیالی بخور زازه موت کی عشیره ایجی عشیره مودا ایروجی دیشی زازه دیسا بیش شکلی gerekçe nuri dersi gerekçesi de na tevgera kurdi de zazana لو ماشي اساسا كده او بارتي كردي حبوب دنا بدا حويني تevgera ودو والله طبعا قد بحثك ديوانا يقوم هي البس دي فيديو هنا كده مثلا ديوانا وي صدام عثمان çapına bir pas çap yer bana diye ya sanırım o di başkadan ne de İstanbul'u kopya Bahsi kopyacılık nüve de kullanıyor. Bir de biraz daha yani Osmaniye yapmaya biraz daha. Biz Arabi Arabi ile mi kaldık? Şahsen Ermesi de Türkiye Osmani şahsen. Evet, geçici yapıyor. Geçici yani zamanı bütün şey. Çampanya'nın bu şangeli akıllı jaravşa politik sadisat tesir etti. Mesela bu numune amdimeyzenin beni rojnamaya Kürdistan'ı ki bu çaptın vadidin inisiyatifa Kurdani. Çünkü bu hareket Kurdani.
Yani peşin meşrutiyye de amdimeysin derbeki de belend gibi. Medine sağla kede düse kitabın kurdi derken. Leyt medine bayra devra şarda hiç kitap. Yani devra o istibdada Abdülhamid'e Ravş Kharabe hiç kitap değil. Yani Vaşangeliya kurdi o siyaset sadisat kaba alakadar. Gava atmosfer hoş bir Vaşangelici peşte. Koma gava düşvar bir avcı mecbur bir çalışsa. Ziyadwa tabii abi Vaşangeli esasında bir tezi de muhasas değil. Harekete kurda Vaşangeliya kurda tarak gireyim. Çünkü abşar bina kurdu. Yani ye bu kesi bu komale avad dikinci, ye bu kobara der dafinci, ye bu kitaba çok haban kes. Şu tabdi ve legit hamul nüfus avadı ise her bir si kes ya hada yani. Bir si kes kadro yakaya ve ab hamul van karan avcı. Loma من نگاه حرکت کردی که شدان سیاسی و وشانگری هوا جاب خودی نمی‌بینی چون استادیسات هوا علاقدار و پارالل که یک بلند که یادیش بلند که یک کم که یادیش کم درگاه خوندمان نداشت چه بزنه مثلا چند کس خیلیش از بالا نه انکدوتی که خوشه دروجی کردی را در باسته بی لطف فکری خواهش بی لبوس درسی میشی در پارلمان مشهوره Birinci ançuna bundaki seyirde ambula meyvan bunda bu mala bunda bu ançuna mala bana o ise mecmuat işte bu kace yapar ise kace rahle o loksa kitap kitap da küçük kaldı asıl yabat evi kitap da küçük kaldı bana kurdiya o kitap da piroz muamele bekliyor mesela çiğ ama küçük kitap tam kitap kurdiye Türkiye'nin bir Kürtçe kitap. Demek Kürtçe kitap da olurmuş. Hiç bilmiyordum. Göndir etmeyiz. Demek bu Kürtçe kitapçı. Demek Kürtçe ama ne zaman şuan gabane bu Kürtçe değil insan yani kitap dibin yani. Dibeci gaba avdugu den çabi watişe. Hestiyar. Yani o romantizma netevi dedi. Azarfa tam numune romantizma netevi. Çünkü de mesela kitabı gibi zamanı wat koydu. أف بترى ببينه بحس كانت تمشي بس جبو بينا جبو الدنيا النمونية بي مارتن لوثر رودني إنجيل ترجمة ألماني ودبيجت أب ورقة إنجيل يا ألماني تمثيل جزاف مثلا لسر ملاد ألماني çünkü جارا بيجي و خدا يخوا رب يخوا بزمان يخوا جبو باورمن دي كتاب بيوس چی جبو كارمن دي أساسا كوا مسلمان كوا كويني كوا خريستيان İncil'e kadar esasında bırak beykora dahil buyura li bizzamanı kadar dahil. O acil ser nasnameye kurdidi nasnameye detri kesin de zaf mesela. Can bu kandamanı amzanı bu aktif gahar Kurdistan. Bir şekilde ki ben kadar gahar. Adliyeler fazla bırak pardakım jurname kuş Kurdistan jurname Kurdistan rahatına şiyandır amzanın yani gerek pazar sen وك عمدي وك أدني وك تنجي. جهانة يعني. جهانة شو هتبقى فاضي؟ هي. ليه جبت تيراج مثلا مخصص تبي ده بيش لك تيراج أجي هذا. كلام كده كم تحط هذا نشاط كده وتشخص هذا نفروته يعني ممكن من بيت ناني شو مثلا يك روجنا يك ترى مولودة أحمد رامز شاب من القاهرة تاني استيراج ويز هذا ويجي وبخو أحمد رامز بخوات بيجي بينش خسر. ليه الجنبرو بينا وكي كريتر قبلنا كشوي بينش خاصة هم جبوا دورة وصلنا حتى جبوا دورة إيرو ده هي رقم متزاف بلند أنا أخبي على أو ناقي أو بتجي هيجانا حماة راميز بينجف زي اللي خدي فداك ليش قلت يا حماة زي شيء برنا تخمين دم أو هيجانا كوسا يعني نورمال Sözlerdeki çapla ve dermeci çap ser formaydı hesap. Ama bu ser forma ben bejine bu kitap kare biz forma. Ama ser formaya hesap ki teşekkür ne? Lazım u formayı buravi hesabı ki rastı çanajmana. O forma tabii mağbaya öyle mi formayı var. İyi ve bejine o forma siyoduru falan. Da abati ve kitabı da. Abati kitabı mezune şahzar bu falan. Ve de mi forma چند روپایی نما چونکی باسوی داره اوشی مولازاده به اوکی مثل لما کتاب چاپ کتاب جو قصد فرما کتاب نه دستانی سر
Mesela Yani hiç çap ne bu? بله ماسای نه دست نمیشه او قسم نگیرد او قسم فرمایش لوی داریم یعنی لازم حساب مجبور مخابن جبوات تیراش هم تل او کتاب آرایی دستی میدم چون قسم شافتی برسه در میزان لی مثلا کن قدیم یک کردستان باسه 2000 روزنامه کردستان الان دبیجی از 2000 حدی شيء ما کردستان اللي ما مثلا بيجي او شاشه في نممكن 2000 يكون محتمل لو تصدق او دبيجي بقى الصفر اللي زي ده او بيجي تصدق حبي از شيء ما كردستان ببلاش ببلاش از شيء ما كردستان داكو نعم كلام منه اذا تقول بحرف رقم على 2000 هاتي نبيسه لما مثلا شو قلت بيجي نممكن شو 2000 حد رقم غزات مثلا شو تقول بقى بوستيت الى شو نفتش دوی داره 2000 نمی‌کنه آنجا بلکه 200 ama mesela orijinal mütedeyine peki az orijinal bir şey tabii yani 2000 نمی‌کنه Şimdi bari hazar mı? Yani ne zahmet? Gelmeyen dişi. Oraya bazı şamil ekleyin. Ama Çarupel, Tıbali, Çeke. Yani ne zahmet aslında? Ama yani bunu hani o rejiye kesin ben bunu bir fikri 2000 ama nasıl yani? Ev Kur'an'da fikravi şeyler söylüyor. Ya duazen na Kurdistan na ev rojname bela. Zanim hareketi. Derdevi na Kurdada bela. Çıkas yani ek proje ajmara bir diyara. Endini re Kurdistan'ın bela. Yani bir familya. Mamsa bu pandemi akıllı biraz Ne çok garaj yani kesin. لا مدرسة مو Belaş. والله فقير. pandemi akıllı biraz değil. Mesela bu bir kapitalist. Sebep öyle şey şu çünkü esasında ne bu Türk sosyalist ne var ki kapitalist terözü kurdina. Çünkü kurdina herhangi Aynen o diyor. Pandemi kurdina ne bu çünkü mevki kapitalist mevki tüccar falan para kazanç ki bu kitabı çarptı da bu proje para kazanç ki. Kurda pandemi mesela de meclise de mesela pandemi bu mebus ki hakkari parlamento Osmanlı da vardı. Ne çıkardı da بيجي يكوردا 10,000 يك زالي بقي 10,000 يك ممكن أن مبالغة بي بلكي مبالغة بي يعني 10,000 يك بلكي رقمك زيادة ليه أم باش تزالي أمير حسن بوجي كتابة بدا بيجي قالا تداوية عثمانية ريجيا كتم بيجي لعني ما كسي بو كتم يعني خواندر بيجي بيجي ريجيا صدي نوت وحتى يعني صديق نوت الحفتة بكردستان قاندون من Türkiye usandı. مهتم Türkiye seçmen bu Türkiye var إن الزمان كيبو بلاد اللي صديق بقول حفت قاندون من كيف بيبقى يبغى أنا جربوا نقول كلامي نابد حركة في إسطنبول وشانگیری و چاپنیشی لوم استانبول'da tabii burada Amerika'ya rahne gibi yani çünkü burası Ravşangiri Kurdiye ve de Duri Kurdistan yani İstanbul'da o İstanbul'u çiştinadı o şey İran mamsar jamlar çıkas tesiri Kurdistan'da muhtemelen geldi ve tarihi piş işare cihanı işgal şudur Dinav Turistan tarihi cemiyeti de bir şey heyete geçeydi hem heyete gibi şeyler Kurdistan İyi sahaya jiheze piş varacaklar ne deren demeyin Mustafa Kemal Bey var Mustafa Kemal de Sivas'te Erzurum'un kongreye Diyarbakır'da hususi tekliye değil ticari bir yana kaldı Ekrem Cemil Paşa bir an yapabilir Bizi APM Navrici Mustafa Bizi APM Mustafa davar edildi Mustafa Kemal Mehdi çünkü destekle gavatı Kurdistan ve Japon İslami bukatını bizi Halife-i Medres'le Halife-i İslam'ı Medres'le gelen cihatı yapıdan ve khalas kadar yani bizi APM bağırdı ve o Mehdi Khadi Avşandi Kurdiye İslam'ı khalas kedi ve bizi Türk Mustafa yani gavat fazla Kurd ve tali bodana argo jetoni var dikeli de tereng yani saha جوار نرمه yani لو ماشي ناول تاعنا İstanbul'a duri Kurdistan خلاص Meryem işte Firoz Kıvadaki Milletvekili, işte o iki elbisenin tanıdık. Bugün hadis şeriatı
مودرنیزم إنسان كتير أخذ بيجيب وفلسفة يونانية اليوم كردستان شوية زي كتاب شوية شو درسي وان أجمع الديوان ده راسي تشكي هاتي تشكي ولكن أما إحساس على هذا يعني كيفن ده ما كده نسهل demek elimde yok hele gerçi gelip berhemedim ve insan dahil şartlar diye işgal muhtarlar mutajam diye تدور صدام حضارة كتير لكن أحمد إخواني ولا بيجي بيجا بقى هيك تقاني يامي عدنا هيك عرب عدنا هيك عثماني عدنا ونحن نبغى نخش بطنطن هيك جبهة خلفية بيجي يعني بيجي تشتكي يا ولد الموضوع أو مسألة قلت أنا أو مسألة برستي مسألة كذي هيك مجرد بوليس تجي بس كده مثلا جاك جي باشوري ده حوالي باشوري لما أقول وكم كاكا معنا أبيستان كردي شو أبيستا يا بيروز أصلا كل راحة أبو منو بيجي كده بقى تاريخ مش ورستان 2003 بريد شيء ليه كده ما تشيك ميزان مثلا هنا كده احتياط يعني ben ne yapacağım bu tuzak şekilات ya çünkü zaten mesela gerek spekülasyon hani işte bir ما تشكافت إذا مثلا طابلت مثلا استرجار بحيوان ما فلان تشتيتي السنة بيننا نبيسك أربعين ربعين هي كوار كل تاريخ كوار كراس نبيسك باش يعني سبيشال ياستم دايما تقول ده بيجي kurmancı bu zarabayı kurmancı yani nivisi ders ne var her yeri satsan da çarptı hafif. لأرمنستان كتبخانة كي دستخطك دعاية خريستيانية ديسا بحفظ زمان هاتي نبيسان هي شو زمانه كردية يعني أنا نيستي كرمانجي دستي هذا هري كان أو لكن القراني كانوا الرياليتي القراني شبيرانه كي زرباي قراني علي هورا من روشلاته هيش تصالح حفظ وهشتغل ديوان واحد يعني يرملو في راستيا رياليتي القراني خاصة جاي لوري Kurdiyye farmak لوري يعني بابا طاهري ويات لوري مسانديا وشو الشرف خانجي بنفس زرباي كردي ده لوري ده حسب يعني أو جا حق ما هي كوانبيجن كردي إنبيجن لوري كردي هر شخص إيرو كل وقت بقبول Hasan Kurd becere Kurdum tabii. Avrupa sayılır mesela Avrupa لكلنا كأوروبي مثلا كوراني كيجي كلنا حسبين يعني قاموا مثلا ليه أزدي سبب يعني الشرف خان ندي له مثلا صار الشخص ده تشتغل مثلا ودنا بين ضربة كردي ده كوراني جدا تجمع لوري أو شيء حقيقي ما هي كويس إذا بيان تقولش لوري وجبار ظاهر بدنا نسبيكه هم تقسيم كده بكتير يعني وقال تقسيم بكم الناس الجورا أقل تقسيم بكم بعد الشنجن أو البيجي يعني رجع بها كيس جدا الناس ما بتشتكي شيء بلا يعني الناس ما تشتكي فكرية يعني كردون يعني جينا كردون تشتكي فكرية أو كسر أو كرد يستكي أو كرد يعني جينا هيسنا بتكلم سياسة ديبا جريدايا أو أسيميلاسيون هكذا بس هنا Evet, bir şey, yani, cemiyet bazı şampanaya gibi de, o halde, o da aslında